kiruruti ngwe bothirikari ya Ruto ndwangine mwanya irio mantu ingi urimi waki bo nyumba cia affordable housing ugima na kinya mantu ingi barabara ni moya mirandi ira thirikari yereti bonene hamwe na kwithirwa ndwangine ciombanire bonene a minister barabethirite bakirungamira ndwangine ndi ministry ire kubunjo batacho kirungwene na bangi bethira bakithamwa kire ndwangingi inarwe rwaterere mukaro mukani mweti na utariria uritingwe bothirikari ya Kenya Kwanza kire ministry mwanya. Miaka ni iri kuma Rais William Ruto akujokia utongiria bwa thirikari Kenya arana nde baruga yegi thirikari yawe ureitete nguikana scorecard yumirite kuma 2022 mwaka 2024 kiri scorecard iji ndwangi ithano iritongerete kiruritungu bwa Rais Ruto ni amwe na rwangi roremi biashara inini kana SME, affordable housing, universal health care na digital superhighway and creative economy irere ministry na yokinyaniria kana communication kiri ministry iji ithano irikana ministry yorimi iretwire tongeretwe ni mithikali nturi ni etongerete no ritingugi kuringana na barugeje thirikari ministry yorimi ni umbene muno umbani bubu ni nyuma ya thirikari kureta mubango jo fertilizer cia subsidy na maguri janthi kire mubango juju mwakene jo 2022 kunia milioni 1.8 ichajaniro kire arimi gwikinyiro mwakene jo 2024 kunia milioni 8.8 ni chiaejani arashongerekere na milioni 7.8 are 2022 nkunia mwe uma shilingi ngiri 6 wikinyira 2024 nkunia mwe iri uma shilingi ngiri 2 urimi bwa mpempe ibokirite mwakene jo 2022 nkunia milioni 61 cia kethi wikinyira mwakene jo 2024 nkunia milioni 85 chiethero igukethwa onto bubu ibwatumira mutujwa nkima jwe nama mutujwa nkima jo kilo 90 jwagwana shilingi 749 kumara jo uma shilingi ngiri 729 mwanka shilingi ngiri 3,980 oreu na jumutujo kilo ijire jwagwana shilingi 23 kuma 169 mwanka 130 murimi wa majani kinyo nagunikite rira mithikali nturi ari waziri na tigirita murimi na kuona shilingi 66 o kilo o mwaka kuma shilingi 59 arachongerekete na shilingi 6 o kilo kagitene okau akenye bona nityo erubori mibakawa mwakene jo 2022 kawakara kaandi Kenya yonthe karinganiria amwe kiari kithaka kia hekta ngiri 109 685 nyuma ya mithikali nturi gutwika minister kithaka kiria kiandika wa ikiongerekete mwanka hekta ngiri 112 nyuma ya umbani bwa waziri mithikali nturi na bangi wategera bwego kona atiri nyuma ya rais kubuta mawaziri bonde barabarungamirite ministry ithano ira chiombanite buru batachokwa ubichine chiao na boni mithikali nturi worimi Simon Chelugui wa cooperatives urarwangirwa SMEs rombene Zakaria Njero Mwangi wa lands uraumbene kiri affordable housing Susan Nahumicha wogima uraumbene kiri universal health care na Eliud Owalo wokinyaniria okaunja unjene okau munini wa rais Rigathi Gachagua na ugite mithikali nturi na itetangu gebwega ende achiethiria acheke ni untubo siasa inthuku irigwetithwa na mbere ajanthi gurune Turi performed beyond expectation. And he just got caught up in this reorganization because of the political dynamics of the country. But it is not because Lituri failed to perform. Mimi nilifanya kazi na yeye na rais na Lituri mtoto wetu alifanya kazi vile inatakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Yeah? Na hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua kingine. We are praying for you. We wish you well. But I want as you walk around in Meru, walk with your head tall. Don't feel like you did anything wrong. It's only that the dynamics went beyond our control, despite your very, very excellent performance in the cabinet. Lakini wewe tulia. Iko Mungu mbinguni. Morgan Mweti, Weru TV, Meru.